wa uthuthuria wa maine na thamaki ni ruthundurite njira njeru ya guthondeka irio cia thamaki na nginya mahiu kumana na giko kiria kirogotagwo mataoni-ini na nginya hugururu-ini cia iria ria uhindi. Giko giki kiriagwo ni tugunyo turia tuturikagio ni ngi muthemba wa black soldier flies na tore mwandikitwo mohoro kuma kaunti ya Kwale. Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi aratariria tugunyo tutu nituo tucokaga guthondeka irio cia mahiu na nginya thamaki iria ni cia gikiro kia iguru muno makiria hari irio muthemba wa proteins. Mataoni-ini maria me mwena wa gicua-ini na hugururu-ini cia iria ria uhindi ni gukoragwo na giko kiingi kiria githukangagia maria maturigiceirie na ciumbe cia iria-ini. Riu ruhonge rwa uthuthuria rwa KEMFRI ni rukite na njira ya gucenjia giko kiria kirogotagwo na gutuika uguni hari wonjoria wa mai-ini. Giko giki githutukanagio plastiki mwanya na kiria gibuthaga mwanya. Giko kiria gibuthaga gicokaga gutuika irio cia tugunyo turia tuturukagio negi ya black soldier iria itegagwo na neti ni ataramu. Tugunyo tutu no tuheo nguku na thamaki ta irio turi muoyo kana tumithio na guthio irio cia thamaki na mahiu. Matigari ma irio iria ciriagwo ni tugunyo tutu no matumirwo ta fertilizer migunda-ini. Hawa inzi wanazaa pale mayai, wanatoa wale viwavi, what we call sort of maggots. They are very cheap to produce kwa sababu zinatumia ile uchafu tuliotupa na vile vile wakisha kula ule uchafu wanatengeneza mbolea. So ile mbolea ungetupa wale viwavi wanakula, tunaweza chukua kama kutengeneza chakula ya ng'ombe, ya samaki. Kuringana na ataramu, tugunyo tutu twina proteini ya iguru muno gukira iria i thamaki-ini. Haha niho marendekithia athondeki a irio cia mahiu matige kuhuthira thamaki na mahugukire tugunyo tutu niguo thamaki cithie na mbere kuhura njeki uiganu wa irio bururi-ini. Na asilimia kubwa sana hao viwavi in terms of protein inakuwa ni juu sana hata kuliko wale samaki tunaojua kama omena. Percentage yao viwavi ni kama 32% kilinganishwa na wale omena, samaki kidogo wale tunatoa baharini ama kimarawali. Percentage ya protein ni kama 30%. Lakini uvumbuzi tumepata Kenya Marit inaonyesha tunaweza what we call replacement ya fish meal in the diet of katika ile chakula ya ng'ombe, ya samaki. Ruhonge rwa maria maturigiceirie rwa NEMA na ruo rugite mihango ya kumenyerera maria maturigiceirie ni rwagiriirwo ni kuhimbirio ni andu othe makirumirira mawatho maria maigitwo ni thirikari. Pahali sisi sote tunapolala hakuna mtu anaweza kunywa maji alafu atupe hiyo kitu hata chini ya kitanda yake. Vile tunaheshimu pahali unapolala na nyumba yako na boma yako, tuheshimu pia dunia. Na waomba tafadhali. Kuringana na maikariri giti wa bodi ya NEMA, ruhonge ruu ni rurendekithia thirikari nene ihitukie NEMA ikoragwo igitabania ungania wa giko mataoni-ini na hugururu-ini cia iria rita rimwe o mweri. NEMA irauga uu ni uguteithia kwandandura umenyereri wa maria maturigiceirie. Rais William Ruto namuomba tafadhali akuje kwetu atuite kama watu wa NEMA. Tuko tayari kusaidiana na yeye tufanye hii clean up day, one day only per month. Tafadhali tuko tayari, na tukifanya hivyo hii Kenya yetu itakuwa pahali sisi sote tutajivunia. Right now vile your Sustainable Solid Waste Management Act imeroliwa out na kuna zile vipengele zenye zinasema usipo manage vizuri we mwenyewe kuna some fines as an individual zenye zitakupata. So right now we have brought in the government na hiyo policy so as to ensure that yule mwananchi wa kila siku mwenye alikuwa anafikiria I can just throw away and get away with it, saizi anaweza kuwa responsible for their waste because now it's a law. Hadu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Kwale, jitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.